O folo pa talo pa tu sa mo lo mai mo ka ni vanga o la fia fi na u pitu ma fa bidu tele u te daily July 5. E le tau tua fa wa lo Bluwave TV mai se fo yo le polo club yo le tau te ya e ma wi fa vo si o tanto u tru. E le dai fo ya so nga fua e le toi fa wa wino fo o tiu te ba favor nga lu nga fo. Ya nga te le ya o Vaega fi ta lo loi. Mo su ai lu tanto u tru u i fe au masani be se fo o tiu te. Wa te tofi ai ma vala awina e rota tau ma te isidi li langi. Fa malo le tai, malo le pale, malo fo i le fa toa le lilo mayavari dei fo yaso. Iyo a solo na lusu marfale nei o le masino o Iulai, lua fe lua se fulu ma le tolu, fe i le o aso ma masinga ma le vai o le waki. Ka ilu fo i sawa le winge ya pangine nga fiu ka mai kuti. Be tu sa ma le sawa o le taimi. Ia ua tātou iai fo ia o swinga la fo ia o aso na fola ina ma valo ia le tele o ngā perfecta o le tusipa ia pe o fai kaulo kusi e o mai taimi o le pu ua iaso ia e o so le lama koe ngoko a ele i mariero loto iau meo no fai o le aso ma le aso ui o lea e a wha apta u tātou whiloa i ilu mono pu e o manua i leo pu e o mala lange mai leo le tāpe o papari so i fua lau le lei wa sa tātou Feilua i si utila maulula ya ole utatu wa vatuli ma fata i pe o le tala ya sa luanga fa malo Samoa le atunu pele le loto ma le nganga ya ba le weekend le sora nafi sa urufale mo te tapua i masania i fai mo fa sino manga fa le nganga fai ungor vayaso pe nga fa nga fu mai lava ile ka fonga o le weekend le sto na i ma ele usuila Samoa le tunu tofi ya tale tautonga e tale tofi Samoa tatou te tua fo i o tatou ainga o fasino manga mangafa manatu lea fusi le fau o malo wa pa i o Samoa ya o le pa e le solo ri e au talanga ta o Samoa ia o le au mamala mai le fasongo au mala tflasa ya amata mai mala tele mala tafunai ya wa fo i le fio le tui manu ai tawai tu mala tau tangata se ia pa ia le pai o le tamaita i o nā whanua i fili ma pule tuu le tawilo ai manua malo ia nu whaatini o tausala whaatalo rotu ia i malae ma Maota whaitau lia o le atinu i le au tūla ti ma le au tūla toa fue loloa foi ma le au pupu toa ia ora la tū le whatu ai ngā tausi ia ai ambai le sua fo Yesu Keriso tātou muru o foe mo tātou militino ai lungo le proklame i le toe amatalia foe o le tautua whaawau ya ala Blue TV po ole ngalu mona le rivanga ole afiafi o folofa mo fa dalo fa duai ya Samoa mo auto malava le fo i wa mafuta ilungo le proclame le rivanga ole afiafi ya se ya fela fa malo te fa te yai fa fa nga taulangi malava o ekalesia kerusiano i tato butu le langi atoa me ano fa ya o proclame kai mingi ya e fai i manukau i ngeiri o mo ofisa. Ai makamaka mai ringa kala ngofo si hamang. E se mai la haso pe nga o i ai le me au i le frequencies ma TV ma me nga kai. Au nei ona po. Ia e masau atu le alo le social media i lo so se. A wall of so ta i nga lava i le teimi le leilo no winga. A fai o te whapea atu whaata alofa i le lalolangi atua. Ya, wasala te tauno ta whaata alofa i le lalolangi atua o Samoa o lo tala whaauto. Iyo, tala whaupenga o le Tautai. I la tau sa ilinga malo, po o le fia ngalo le tua wafuayo nga e ku ua ainga. Ia po o ngā luenga whaale malo ua mafuayo na e tu olo ainga. Ia po o tautua fo i po o ngā luenga ua whaamanuia ina e le tua. Ia, whaamalo ma whaatalo whatu. Nei vanga o le fiafi. Feo i o le tala le leimaro tau whatu ainga tausi. Ia, pe ano ufa ia tuli teimi ua whano. O le asona nafi, sa tere na matua i sa malaina ai le upu fola le tua. Ia, ina ia hofi a Aiolupo ma whina Ia, a wālava manuia o Samoa mo antai au, mori whaamalo i whai whenga ma feo i o le tala le leimaro tau wharitua. Ia, ese umalava fo i tātou ma taulanginga o tātou fo i whawhiangainga e ingisi e whaalupe fo i lele o toi ina o isi e whaalupe o patele tau pausa e pikopo pelesi kenge o le alava le taulanginga o le sea ia lauia o le fiso lau o le tolo
ai ala i tasi le maunga iolo le mela lea fa talo fa mafolo fa tua ia te auto uma lungo le tanto upuru kalame i le nei vaenga foi o le afiafi ma lo le folau ia ma lo le fa totoa ia o ngau afia mai leo i la tau e filifilia le nei au nanga le fo ua papai lungo le puru kalame mo tanto weva ia o mai le nei aso o mai ia le amatanga o vai aso ia po le feke aka mainga e fa solo ko ru e viri mai mo ia wa pe ole so nga fuai a fa nga ova se me ile so ko ngai malesa io wa uma nga e kiusu su solo ma fa ali ali la pe fo vo ile le me le la wo le tai me te tau ina to so te venga ru ala wa ka wa pa fa ngun fike me vili ko e ka ko ngela puli wa ai lau ngai nga luenga ia wa mionga ya matalo fatu fa pe ole nga fa ma do si eu so ke venga luenga ya wa tatangi fo si liva ko ngolau bank account ya le amatanga fo yo i tu la venga luenga ni fo tau sa le fo va yaso patalo fa mo volo fatu to tele auto ngor programa se timing ya ona tato fa malo le fa ka lo fa ku ni si fo ila to lo ma futa mai ai ona e ya malo fa anolongia ia ai tau tu mo se fa te ni so tanto update o me lo tupu ia sa tupu foi ia to no so tanto tu le ganto ma to wi ni usira nei po o kilani ia oni so tanto tala to mai so tanto tu i Samoa ai fa ma wina le nga fi ma nga fa update le tanto company la no so major sponsors o nei por clamio le Tautai le Tasi Market ia ma tanto Tasi Pacifica Cafe ia i le unanga ma tua ia Samoa le aso le ngata le fonga tau mafa o tatu o loa ngausi tonu ni usila o loa mai Samoa ma le atu Pacifica ia mori fa malo so ngal fa fenga nga Toleafoa tu pa Larry la vea me se fo le tua le tatu Tasi Pacifica o na ngalo le o to ai tonu ni so tatu me tau lima mai Samoa ia ngata ile tatu containers o le fa tu langa mai o le sa sore o nga tonu le va yasu e te tau ona to ai tau no mai se tātou containers o tau mafa mai Samoa. Pacific 40 ma te talo fa voucher, ia, au na ingalo fa o ngale, pepa talo o loa le talo fa voucher le Pacific 40, ia, au a fo ini fa tau ngā mosi o tātou watunu i Samoa, e fa o ngale fo i lea tau tua, i oi, fai ngō fie, fa ma venga mosi o tātou watunu. Maota Samoa Service Station se vai tele, a fe e utulo sa, ngā te ilori servicing o fo lau ta vale, ia ela unanga lau fong fifia ma utou me sosio tātou o tiru i Samoa ColourShop si matafele ngata fo ilea o le mtagaruenga o tagata tā whao mai Samoa ia po o le STA Samoa Tourism Authority mori wha ma lobra ngang wha titili ia awa fo ile tautuaino sio tātou watunu ele kelengi si vaenga phone on iso tātou tala o ma le updatinga mai o tātou tala mai Samoa au te lore nantou sila mio se teimo le auli analila le sa tu longo puia li e tua i le fitelenga ia va aina forsa sui o le tātou Blue TV Samoa ia nisi o tala o e mese me o lo tupu tu tonu lavo si o tātou o ai o le ua whailo mai mantua le shootings foi le sa tupu ia mantou le city au kilani ia ele la ikiki foi le lua fa kausanga leanga alua tu malana fanga po le la au malo si va tu fa fonga le tu ia ma fa pa zolo taise fa le fenga runga construction sites foi le daily city le tala te lunga i Princess Wolf le tu si la mai tatu tala to ia te lo la le o si le fia uma wala ngai va vea ku social media ngai lo tatu reporti o le aso mo le aso ia o se tala fa va fo yo le o fa ilo mai su fa o ila o mali li wai ia o Samoa uma le o li to lua le ana ma wailo la soifua taru le fa la ve fa fo se ia po se fa la ve fo e moni u po le tunu mo manu le fati ai atia e mala o le sunga ya tupunga sipiliano le ilo na antale na tu lu ia o tala vana o mai lungo le New Zealand po le tatou Herald Fort le ile atale to sila mai io ke va kala vosi ali fa se fulu e ka usanga le si fa lu le fa li maris ia marsunga solo mona to mai le pijono o manu rewa o ila wa ya le ma wa so fu talu le fa le lave ia ma le ile nga fa ku puinga fa le lave to wai le o mali liu
le la ikikilia ia ka kiri fia ka ua ku furonga ngoi rungo la por kalami ia ai fa mesele nga ngo le tu el pa io ai nga mapele ma mai a fai fo io fa fonga mai nisi o ai nga ia me se fo i pe fai ni tai to luo nei fo io so tu lo swafa ia ia fa ma fan fananga le tu o le mele o le ave fa fo se ia ave se awala e le i fo foina ia ele ya se va venga fa ka udi mai nga me fa pe ai wona o le tangata ma futa i le tua ia e paule o le vai malu e tau lata i le nei fo tai mi o fai nga tafa mai se ale nga o le tua ta lo fo i le fa nau mai tangi mai ala ia ngau sua i le kai o wa le tau tuai no ai nga ma se falawa ka mai ki mai se fo i le pili o aonga ia e pangale o le to fo i mai ta lu le mo le tangata fa ta mala ma le mo le tangata ioi le uska mo ka mai ia nga fo i fautua nga ia mo tatou talavou io ele fa pe pa mai lo va nga luenga pe pa mai lo va me nga e nga saula ia e mana o tau ave tu la fono tau yo lima tu la fono ia o tasi la na vaenga o tala o toto o le si vaenga ia fa mai aina male manuia ia le conference por conference sa lo fo ia tali malo ia se manto kalisi fo el victory power ministry le nei vai so ato ia o le conference of ngoina o le global invasions of courts general le nauto va mai nisi o ila to tai mai turu mamau fa foatu pe yo sia mangi ia ngante ilea Britania Australia ia Africa America ia le lana fa mai ai na vai so ato lima so le nei conference por conference sa tali malo ai ia de kalesia sunga fa fenga e pasta waita fata mar fa tua melody ia te lo fo ile tu mutumo ila to sa ma fa yo na moli mawina ia la to te fai ma moli mau le fa le nganga le nei vai so ato ia ai na fai fo tu langa masedia e pe o fa filo ai e le ngatu le nganu o le tato tu e le anga tonu fa filo ia malo mai le solua ia le sa tau lunga ile po na po moli mawina fo le tele nisio fa fianga inga manisio fa tafai taulanga ese ka ko me ia kulo isa mo tatu update tau tele o tu malolonga o le weekend le na failo mai ai ma tuana tatu na develops mai tatu story le mai vai aso le tele ia o le na to si le fia mai le ta tonga sa ia le weekend ia o le na ua momoli ia sui fo ia ko ma tu fo ia sui to le na o ese mai matula ese mai male HRBP to fali go matua ya ale vena ale ya fa pe fo il telenga ya mo si o si fa pe fo il telenga ya tu le sa va vali ese mai male HRBP pale fa no ta inga ina tu to tas ya ko ki kiongo ma singa o fa le mta up e ma fili ai o le anto e fo ila vai sa ilia le to fa pa io le tu malo le la o mai on to mo moli mai o la to tu malo ina ia o lantou au wai le vanga fa au file fa to le to sa mo utas le sa to sira merikelo le live na tu ina tu ma update o le to file ngoa matua ya ale ia o le to fa ya tu ma to fa ya mo o le la o le aka mo ile lang mumu fa fengo fi o le nga fetau i me lang moanga ile makanga o le fainga pa le pa inga de ia o le la fa kingi le fu ape fa apea e mai ale fainga filifilinga la titi tono le trupo fainga palo talaiti ai toe manuia mai now o le fisilingo me le kasile ia e lua fisilingo me tasi ia e lua mua o le ua fa mapu e mai le finga ngalo le tu malo faleata ma fa be mai wa au afa e kasiri ko fa e le se fainga paloka le se fainga paloka o le wala to fifile no winga wa kasi ko Aumua sainga ma o vai yusu o le a fa a wa pele pa ya inga le nei ele to fa le ngoa matua ya ale vena ale peita ia o ke loa ila loa ai o ia inga ma le tula fono e te tau pe ona faise fainga palo tala titi na paule me le ma fa ai o nga kupu o nga ua le ai ala se si asui e faali lo nga loko fua ki eifu malana ya anta tau ia po sesi fo e au mai le vang fa fa yo lo nga ia le malo
paualanga o le vaenga o le ata mauaila lea whato whalainga. Ia whapenga whila isi tu malo. Now, longa lua o fesili, leon o whai atu e fesili au ku, o le longa lua. O lena pa whala mai ma whata noanga ma le sunga te ifono o le whato tue le tue sama utasi ala au le mande tua. Ngo fesili ngi ai. Pe wha amaka, e ia yangi sui o le faste ka moe. Ele isi tala maoti na ia sauno ina peitai na mai le whailo ilo e ala ila na sauno anga whape asiata. O nai whainga whaavai ala tau lava ma le la tau lea ua autasi iai. E kasi ala ko sui moe. I mea yo whainga palo kalaya. Lea lai ito e fisilingi ia. Po o whea lala ka oko iai. Walanga o lea ua o mai sui nei. E mo moli mai to tonu ole mahenga wha au whaia wha to ile tua sa mo utasi. Ma ua talia aloa ia foi. E le vahenga wha au whaia le fast. O le lasi ka kukurukuri maka. Pe o sui lava foi la nei. O le a o la tau aveina. Ia, le fua. E tu sai. Ia, o la tau waia inga wha alo to i whale wha al pati lava ia. E ka kauang kasi lava kakayat. Ia, tutuli mata ngau leu fia sina e pe o le upu. Ai, o le ale tūlanga o le ai ai. O le mea mauti noa. O le ua fast suinga i kokoru. O le mea mauki ngoa. O le ato e fo i whainga pālo tala i titi. O le mea mauti noa. E te tau ona tue tūla i maini sui. E tau awa mea ina no fōa o nei fo i tō malo. Whale ata wha, si umu. Wha pēa le wa au fonti. Ea, mare tātou, tala o tō muri muri ka kua le malo longa. Ua saulunga o penga ta whailangi si ta se incident na happen po se vaega fo le whawhitauri po se whalaventura i mai. I nai le prokapiole i nai i vaikele. Ia peano ta vai atu. E le o koe ase me o lilo ringi kai. Ai ua mafuona o watu e runga i lau tala o tole nei vanga o le fiafi. Ia ona o le tūlanga fo le ua whaali ele mae o se kasi. Ai ka ke vavai a kunga le video. Ia le si tau tanga koe vakununga pa le video ia. Lea, ai ta ua fo ila le tau sila mai. O whaali le mae o se ki ngā po se tamai tai fo ile le lenga la ku le drive-thru. Ia, si sila mai le la vakununga pa le ole ua kou viral fo ile le tūlanga o le matau whaafunga me fo. Ia wha marulu fo ina nisi. I would, you know what, this is... Sila le ma e mata le il tanto wata lea. Na utu na tulu. O le tau watangia mai o le mea na tupu. Korus fulmingu ke anga i runga le o whaatali le tinalea. Masianga pepe ka avale malona to olua. Ele laku o kalenga whai le drive-thru. Ale prakapioli nai vaitele. Ia ua makua le lava o ngosa i vevela o le lalo winga ele io ele ola le ea kono le ka avare. I pe fua fo inga le makua hype up por ki o le fadi. Le lana matua lua tua ilo. Ioe. Makua fau e kukongu matulaga o makoe kongi ma le. Piu ka vai me vo e saurungo. Matoe tongi markainga whangaruenga i puvai, por i puvai. Ia ua tele ia koe whai markala lea la una kukukong. Ia lea la sa ua lea ta sa o lea kau mati markaka le kukong. E la si te nā lea ntu mai fo ile le kau whakoko a mai e lea si tanga tau se au whenga ruenga. Ai tati whaalongo tu fo il te nā lea na peye nga whaalava whaamo fo ile le peo le tala ile. Ia lufa si e ikum. E nā li fo ma o ia la lea na wha to mai ma whai mai kai lea kau la koe. Ale waka waru pe la aru e mao e whakau olo. Ia. O le winga la utala la avatuai. Ko inga mea ko ngale le whinga kupu le mele e so tanga le mele. Ma le mele kupu ya mako o kilangi. Mea leo lo react i rungo lo wika. Mele e ko ngale. Ioi. E vavero lo wika makulanga whape ke le ongo sai. Ia te ulai. Wa wal tele fo ila le tala le anga o faisia ma finge. Si ke ngere ma siankam. Ara we fa amapu e mailanga reason u te lo fo le ufa anto ese whaalau i teli. A iei se vae ngai whautua tua ili proklame i le nei vae ngole fiafi katoa i le malolo. O le sasi o si tinalea. Mo ka ngofua me kula fongo u yonga lima. Ma kau mawhai e fo ia yonga a au. Whai ngofie ia, koe maila o kupe, ma kukoeo.
o se si per kapiol pe o se si me ngo fia yo a tonu fo e kongi mengi ko mai lo vale vanga ele o longa ele o longa mai ya fa ka o roa ya o mea ai ona bei o lo walu loa ma e tulanga fo ile fa ali lo ma e ma koe kongi marka ka whainga ruenga i puwai ma ngei mea e koe kau mati ko ia anga e saola i ko kong. Ia e atiri te le se mea ono tupu. Maua la pale maua le on sa. E o ngā fo i lea vaenga. Ia a wale to te leo i tātou. Ka kua kuru marolonga. Leo to ai tau nua malo le whionga ia Toleafoa Angelea Aiolupo. Ia ele to tau whailoinga nga te lea. Sainga ia au mua to o vaenga. Tama maha tutu o le manu Samoa. Ia se fese maku kala i ka alonga. Awa fo i por klami o le rea fia mari unga o ta alonga sa whianga i pe amai ata tu fasa long fa pesi sini. Ta lofa lava Samoa. O le o tau mai i whala o loa le Tasi Market ni usila nei e tantu o loa o mea tau lima ese mai Samoa. E pe o fue ma to o launga. Tuinga matano o panuava. Ula fala, ula nifo titi furumua fa pea manifo oti. Maleano no ayo nisi o mea tau lima ese te whiwhiri mo iai. Mau fo ia tātou tau mafa ese mai Samoa e pei o ia. Ula mawhi. Fa pea talo ulu mawhi. Ise tau o fia tele. Wala au nei lole numero lo o ilunga mo nisi o wha matalanga. Le Tasi Market, le tali o longa nao. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga i lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala i atu no mau. We will see you again. God bless. The Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Ya o te toi whawhelo ia i ma toi o wholo whātu li toi taliu mai o le proklabi i malologa basari ri rivanga o le whiawhina ua tonu se puru ma le 2 minute le ua te ala i te le afa o le lima i le teimia mantou i au te ronei ia whaatalo whātu ma toi o wholo whātu bawa pe o le whakua e maua mai le tātou proklabi i le rivanga o le whiawhia le tau te iai. Via fa ilo atu le umato mafuta ia ma tama matutua la wi o le talonga ia la kapi tonu le tātou tro ia sui tu wai fo yo le tātou manu Samoa lo tu tabatau ia o le sainga Aumua do o Vaega senta longo wa le tātou manu Samoa ia me se fo o le vai le a o le po le fionga le fupeki longo wa le fionga de Toleafoa Andy Aiolupo ia le umato mafuta fo si tātou no ni vanga o fo fa talo fa tori no va se lua ia ka kwa ka mai le fionga Toleafoa ia alo malo fa tai certa ia nga o mga fa ko lima i ka ko ngu ia me se fo ia la fa fonga male mai mo mai in ka ko pokala me fo ngia so ia la va ia na fa ma fon ka mo le fo ia ma ngi ma mo tu sai fo il ka ko ma ka ngia so malo li so fo ia so fo la le awo ya o te salo tato au ia pe ona sau no ia le fionga ya Toleafoa ya wa la va o fai mo sui o tato po kala me le so le we folo po fa ya salo le tato fa talo fa tasial na nei tulane so ya wa fo tato po kala me le ya fiafi mo le falo lava ma lo so fo mo mo le ma ya talenga asiata tau fi batalo fa la le o le tua o vai ngi ngo ka ngu mai ia
ia Toleafoa Aumua e sau fia o ba ko ngono faske pu foi le wai de kema la ilando ma e or ka langa or fe to a ma le fio mai e lo fo maka ka pese me o ko fia ka mangi sa le o fa longo mai la lo sa vali minga le o ke le kwale lo ka ngwa o fa pepe o fia la o popo o ia sa wala o ka ya se mara ko e se me mana yo le ya so e se kisangi fa manua o ai lo fio ngai le Toleafoa ia a ka ko ia a kele fa o lave me ki ngai lunga ka akala ia ka fia pe ka ke faia le fa fe ngai o me ia fa ke le ko ngia so ma fka a tele mere de mo kai ia a kele me le ia wa ia Poringa mai kere ngia pieces e poringa mai wa la ngole ole fio ngai le fa sina pro fio ngai Toleafoa o lai ngalue nei le matanga ruenga o fa misironga a vela ke ala ko ye kausu se fe ala case ya le fio kule io a o ta ya ila wa ora ka ko por kala me o karango talo a si mo nga ya vango ya se o fa pisidi o mo ile o ka mo mai singa update tole le ri foi le ko po le farve la vika city e de ke ko va ye inisi o ngai a inga ia ma ya ke lo ka pe ai ile ya ke lo ka pu ye fe ka yo kilang ia o kilang ya wa me pi o le me ko pois fa la ve foi le ma le koto la ngai fa ye o fa ile o fa yo kilang ia fa ile ia malo ia au o kulang ko nga le ko fa si ko foi ya wa fa fika yo la fa yo kila ya wa mai ia fa ka vo la ngo lo o la o mo ko le o lo le ringa sa fa yo le fa ya ko le mele ko le fo a ma fa si ko me ko le fo ya o la va o la va fa pui ko ngi mo fa ko le mele ye o le ma so ya fu la va la mi o le yo o kulang nga ta sa ko o le si la kulang nga le va ye ko ai asiat o langa piwa langa o le sama ko filo i le sko nga i male o ko fo ya ko la fo ya le o langi o le o ka fa fia ka lo ke le o la sa mo ya le ka sio le la nga pe fo nga le ka lo ko ke le mai ya a pe fo le nga lo ko ke le fo nga le le ai la Aumua o le la mo wor me le aka ka ngira le fio nga ya Toleafoa ngo fa pe o mo wor nga kai minga o ia io ya o nga kilo mamla mangame ai ko se ki nga la ingo ko ngia foi pa nga wenga ia me la inga yo ya awa ke la longa nga mai le keisi le fai i manuka usa ye larga kai mo pole mo e Toleafoa ko ave ku la i longa ya wele ya ia nga le yo le tu maro o lo a manuia lo soifua ma se fo yo le tai ya se ka ko ku to tele la to le lunga program ai ta to tantala no ye nei Vaega o ta longa i fa ungole nei weekend ole ata to mo lava se o ta to tala no i le Pacific Cup ya muri mai la ia le o ta to world championship le o peleki manisio au ya ka ku fa solo ma tu le vai nei disio ta no ai se o ka ko mo ka longa le ka mala e fikim konga now ole telo le expectations sa ya nisi la vai ua ingo tamata pesa ka ura walunga ngi si fa pe ngo fa mo ko ngafiki pe a fu le like so le body ia le e o mainga o le o le ona so lua fingal ia a matamia o mua ya ta wo tele le tulanga le wa e ta ua le ta longa le atonga mafiti o te mai tau la vana to o le foi tau fona to tele la mai mo a me se foi o tangata fie talong aia wana to asiata ya o voi fa tau sanga len to na ya tu le mana ya la ula tong ai o te ya wana to tau tar no la vai tu langa na to le eleise o ngai le tamata alo pe afa pe le ato to fo ta pe al fa yao le va pe fole o se va pe lo se amania pe le fa lo fo ile uso ya una toyo o le fa fitauli na tonga ele o le se na to fo ya onga ya pole ale le o tamta alo le ya wa i fuare la mai le tau sanga na se o tau sanga nei o te le na o tata o le au ko ngol mo kwale le ya wala ko yo ele o gopo polo fa pe le e fu o fa ya onga ele xa nga le kam ka alo le fa ya onga wa fa de ko ngoinga
Ma no whaptai au mua. Toleafoa. Ia, el kong foi nganga mai mo mo fem ka ko va vai makamaka. Ia, o la wiki tilo ia. O au ia a Pasifika ia konga o ka kou imfiki. Ia e fo ia fo la makanga o le mea ka penganga mai. O le advances ke lea la ngā au fiki o le ivas fulu mo kupa senge o le Fiji and Draw. So le lang ka alpha kasi ma more combination of soka inga me uma o le coach ma o le team male ia pela o le mela nga ia e pe ve sa ngoma ia o kulanga I me wi le au ia makai mi wa me ia pe a fa inga o fa pe le la ke mi campai po le ia o ese foi me o le test foi nga ia ke o fa ia o nga ma kam ka alo foi wa me va pengi ka wanga I po kala me fika ia fa solo me la lo o me la se fe ka lo ka fa ke inga la va pe o kamikila ka le fa falangi po fe lava ia ave po kala me kolengi mai inga ia o wanga le me ku fa kasi o se lengi me va penga o lo on the day ia o la me o ia ia mal ka alo me uma ia pe ve o fa ia onga e fa uma play at part ka ia e uma no kalongo o il fai o male il kalongo ia o la result inga reflect mai la me len ko ka penga o me la ngala lu me vonga kuskusi lima po ai me but you know que ngo fa me ma fo ia penga fai la ngalo nga kodi la wala wing Ma lo whaptai. Ole e tūlanga le na mai tauina I le taalo ngā fiti ma tonga. A me se foi ia o te role home advantage le na mo e fiti la tauia. Ai pe ona tau whai atu se fisili fo ia ngā ili tō ia Aumua. O mawhau whaunga markere o le atu fo ina le tu atu ingo tamata pe e li lifai. Ia ai moni fo ile saunua ngā lau whionga Toleafoa. O le advantage la le o le au lea le trua. O le masangi le leo tamata alo matulanga whapena. O le ase mea na e mai moina Aumua nga e va ai na avea ma vai o tonga that they could do better. Sa kaunga wa mau wai le maru si anga o fiti le la tau talonga. Ile whanga solonga talonga tonga mawhiti no wa ia le malosi skala mo tonga le lei fo e lanto line out mtulanga pena tau whai tusala mawhiti. Ale o la o kilo a ula to ia sa au fa pe ia o le kamakiki le sa face 5 afiti o ia le sa controlling a ko ngal ka no a ke va ko making ala kiki ko fo mai sa fa pe la ka fai ko nga fo le e o so fa ia ka making a fo le pressure e put pressure fo le ai yo o kilo ala ka no lo malo sia ko ngai luma le so fa ingo ngai la malo ma fa pe ele le awala le kaunga fai e konga ngova pea a kalma longa o mai fiki run the pole o la ula ma fo pea kaua fiki nga run the pole fa se sela le fo kia konga o inga lo ma wale vongo ai sa nga konga la fiki le afa muri o le ai kia konga nga ngofa longa wa interview mai le la ko coach ela ave wide le polo ave ko so fa fo le polo ya sa nga se sela la va konga le fo kia konga o inga la ninga mo lo ava fiki le speed la a fiki pe wala ka o ColourShop le pasenga o le trua le kongole o la fiki ia pe la le o inga ngo kikilo la ke vai ia konga mai ka usanga la o ka usanga finkai nga maki ke lo polar ko inga ka alo le play game plan le ka al mera ningo va kulo ya finga ngo mai a fiki fa ngane sa fa fo aga ko kilo la le ngai ku sa compete mo fo wiki o le langa ku nga break fa fia el midfielder a fiki ia le defense le konga o inga la nga amakaro inga nga mo ia ayo o fiki ma break fiki le lenga mai san lenga ko le sulu su koru e o ho le win o inga la ke nga mo mistake ko ke le ia defense konga Faftai ola so finangalo yai anti to lo so Toleafoa mai se le likes of Piketoa for loud ale fo pa ka ai bo ma fe talonga pe ma kwa le fai mea ile o mai fiki male ala se vai na vai na pe fo so no nga umo ma se fie fo yo o la capita team sport ko full lima ia po la fo la kulanga o ka mai ke ko kasimia e ka kawanga nga wo ke se team ia wangi o wa ko fo ia va po la game plan man
man mer fa onga la ko ngam fa ia ia pila menga sa ngoya mo va ia fiki yang sa le ia kai mi foi mokalo mo ke lo la vo fiki open ele fi el contact ia melanga ka so ai ka ko mai luma fa vai ia fa ia ko le ko i pertan ai o kai mingi o paling o ma fa fiki nga ave kon i luma ko mai foi kua o ia ia o melanga sen manga i o paling o manga ia ka lo mo me ka lo ia fiki mo ai mul mai ka ko mai apa be vole pe ia ko mo penga fa fonga mela ko ka ko mo fa kusa pe compare foi ka lo nga markulanga ia wiki kilo ia o manga ia ai o manga ia o ka lo nga fiki mo ko sa fo e ui lava ko alo fa kusa ala ko ele fengo fi foi ko ia makau ia o World Cup me you don't never ever cause upsets for your kalonga e kup malo fa tai o tatu ye va nga le tu tele mai la talonga ma ale manu Samoa le tanto ru talonga o la fa fsilia Toleafoa pa pe fo ile to fa o mo se temi fa ma kai le base ma le standard lenta alo nei fiti matonga o le asa lua mai tau fa tangata polo le talonga fa mata o match ai le tu ainga standard le o ta alo mai ai the likes o mainstream ya tier 1 in terms o le World Cup le la sa wingi fa mata o kau up mai ai le level le ata tu Pacifica me se fu ai le la tu talonga den fini ye kal kongole ia wale si malo si manga va si poco si me ko mol ke minge what they have is what they have e paula me al coach fa ia mo ko langa me ia mo la ko malo si anga po fe ia malo si anga la ko na we kai la ia ma ko langa vi ke ia faces ka longa me set pieces kalamu line outs me va penga ai fo ia la lo ila au il kangaka malanga roll e fai face 5 loose forward so local props me va penga o me ka ke lo ia wal ka longa foi e fo la ina me sa ngo foi wa ia o tier 1 tier 2 va pa yo ka ko le la tier le ka ko o le kau ke ia o me langa pe ka foi le a binga la ka when it comes to World Cup ia tier 1 uma foi yes you know everybody's on the same level foi kulanga me but when it comes to performance il result kalong o inga fu la ma fang yo ingol kalong o inga lo la ma kanya fange mi tia wan mo wa ma kam ma vai kan e fu me nga ma nga vol savari o la savari ma la me fa los kalamu o me ma nga e fu ye pa lo fa tai o mo ai so vi ngaro vanga le moni leia ava pe fo le we ta wol tu langa le level le male speed o ka longa le fu ai ka ko ya una kuya po le ale tianga i ka ko porque le o ka ko players fiki ko ngam sa mona ka lo fa ka lo super rapi ka lo level la ulunga yo ya kula yo e falangi per ka ngia engelangi wai la so il kaimingi ile ko ya se pe anga lo ele se ko fa pe wa fa ele ko o professional ka longa ka ko ngoi si coaches ele está se meta o mai na va polar o melaso o mai ko ko ken plan pum lo professor o skills mo me na va la voy aí ele ko ese que me va pe anga se ama o le lavar kaimi le ai kaimi ngai if you are professional be a professional o winga la lo sa no nga Aumua le ai fa ari kongo mai le kamero sanga le state of origin kama hoile le ngale ruava ya so ngale mai ku fa kasi pum ide ai ma se me fa pe a me fo mai o one fit la ngai o la van ke me ku fa kasi o ingala e que o la o ya ka pe penga nga fa kam kalu ti vicho ele va pe que fa moi fa ka sa con o kai mine mai a un mai la fa lo fitness ma le ai o kai minga a fa pero le wa professor wa ka alo ifia e ke a mai ala lo a ka wala ngai lo le international way wole ko ese kala pule ko ye le level super rugby o le international way o ye ma lo fa jai ole ungo le talo ngale na maru ma lo fa mo e tonga tolu se fulu male o yan afiti tolu se male no fiti le lo se fulu e tonga e le una na tato me mai lo le tato mo sa mo tato tiri atu mo se na malo longa pu first game whatever na tato look forward mai le talo ngale whatever no fa tero nga fo ile tai malanga po le manager ile baya so yo le tua le sunga su he se tira mia na fiti ngi ni so vaenga now wa uma le talking
le lana tatou matamata mai mo Samoa. Your first thoughts lau fionga Toleafoa ina umai e tatarunga mua lea. Le performance na whaamata o le expectation lea na iei umar whamai moanga tatou Samoa huile le in tapenanga tatou au. O le me mo whawhkai umaro. O le me mo muanga kaua wa pola i e fo ia. O le malo ia nga sauro ia musilvia fo ia le nga ka al kos fulfa ia pangi mai le ni a famulmuli a koa i mal vaenga o la famomua. Ia makaule vola ko nga me pe kasi ka luis. Kwa kele le avangoa i ai ma me va penga mal malosi o i lumar forwards ma me numbers is a numbers game. Ia le expectation ka ngaka la vea ko makako. Ka ko look forward ma se kulanga vo le pe ka no mo le nga wa fu ko ka nga fiki ma ko ma ka nga ka ko ya pang ye fe ka nga fu we it's more e flow ko ka nga fiki vo le ma ko ma il kulanga le me le ye lo blacks ma au nga vo le kulanga le almo o ka longa ma ya ka ko ia o pe ai mai se ale very disappointing que ele mele o polpa no os skiers nga ia ve lo so ia o me ia i la so ia i ringi ko tse va peka o me nga o fa ai o so la po fe ko mal polo pipi lima e pe ia ole ia ngi kam ia o ris ke me lo ke o pau mal po o me la fa penga ia e pau ve ke ve kwa pe aka Whamtai lau whionga. Ia, mora sira fia fo. Ole wangalo ia ja uono o toi wha mapu e la matanga. Ole whionga e Toleafoa NT Aiolupo po ante Aiolupo. O yori pristine. Ole associate tamatua ira manu Samoa. Ia, le iai. Ia, whamtai fo i whirangalo wha alia ole whionga i le pristine. Aumua, ole asau first take il tatou talonga le nei e mai seo vaenga. Ai ka kokele i o atu in details nei ni seo vaenga na matua yes whaftai wa tau le ai o le tau le penga o ka komalo. Ai vaenga sa e mai tau o i il talonga le. Ia, moni le ia, o le ua umor talonga momo. Ia, e watu arwha maro ma le i fo i le whaiaonga ma kapteni a mai se fo le au tau. Ai e te le singa luenga. Ya te una to yo o te tilfo na wa ta o tonu ai Aiolupo tulanga le mole kele polo lusi mal polo mai mau se mole sime se o fia o ka vai kwa fa ya le offroad le sanipio se sanipio se ka alo o ia oi fa ya la o es kai dia ka o ka mo fa yo kele nga ole polo le mai mau al mengi o mele ka lo kai mingi se auangi a vese ngal polo a vese le polo mo isia pauanga siong fafika auri fonga ole si tulanga kele foi ka ko line out le i o ke skalamu a line out lale e o me ka ko ya yapang kele line out ngam kwa mai mau o kulanga langa ya e kele foi singa luenga ile le ole kupu kai min ngai inga ia nga luenga e ka ko ai a una ko ole como faine equipe le polo il kalonga kele le polo lusi ma le kulanga le ole ele ka kaunga pasi a manga o ia se fa ali mai ole offload funga le fa ele ole scaling nga manga o ka ko Whamtai Aumua. Ole o tatou tala noa e vai na inisio vaenga au mai mo me fwere mbaro le atunu i na inisio highlight o le talonga sa iai. Ka ko aku mua la ofisili ya lua ini lo finangalo le fitness. Ngo mai kaur ka longa le. Ele ia koa le se furu 5 mingu ke ole afa mua. O ikiki le ai saua mai ngo mera kasi e kaur ngo mera se furu 5. O lea e kau sa vali e o foi le temi foi le pose loose ball por la mele la ko fa sa o ka koringa. Ele ma se ringa o ke kau le no le singa se ka ko straight line e tau mo pupu mai ko ngor ko ai ko e rikera. Ai ele ngatala na o Samoa au te vai foi o le struggle lava le o Pacifica na e ma fenga mo fa so mai i o luo foi vai timi ele fitness o leo ke ngo ko ya ko maka ele fertile program ngo maka ngisi o ko highlight ta lo tu pat o ke fa ko manga va ka ri lo ke le o moni ele to se lo to foi e sa wa mai luma ya pira feta li male au vai nga foi le sa va de ka mo e ai meu breakdown se ma ko rikera ma ko risit
o the fitness to kas fu le ale se mafua anga u fa pe I struggle like ka ko fitness ia o sa le ia ai ka longa le ka koma ia pangi ia ko nga me vo ia wanga ka ia sola ka longa fai il fama lima nga ia vo ila so me I lokanga ma ko ia lu vo ma ko ia ya sa vale ki o sa vale mai sa vale ki o sa vale mai I me va pega ai o fitness ka ko ai ele me fengo ka ngo ko ia ka ko I kulanga me ai fu ala va il ka longa wa lang pa usol poro le fit o le singa me you know you have to reach down my o ma me va pega ia me ma sila fia fia o ma ka fa popo kulo ma fau ia wale fit fo ia woki a kol ma fa le malo se lo kingo e malo se foi lo ma fo e poko la va ai lo fa longo au decision making o me fai pe committee com ka mi lo fa pe ka la ku fe pe you know me fa penga ai o le me ai ka longa ma pe ka I ka ko o si me ya ka ko I ka ko patient we know how to I fa pe amol polo fa pe ka mo lima mi ka ngai o ka longa ke mi even a half a meter e laki aka ko mo nga me lay your defense way but be patient wal ka mo fa yang nga ia break one minute o ka ko e manga nga ko por me with score me ai le va pena we need to peer la kulanga ni tai Toleafoa Aumua ya ole tulanga le wa ta le fitness ya pole mana va ya wana to ya tem sano tele o tamala wa lava mana a sela lo I woki lo lungal mafofo ya o ingari sikulanga le alinga vavenga o le vavenga nga oso al manga vo ka pungin manga va ya pungia kulo mal mafofo a tulanga la to ya o le mena o ia ka penga ia e ke sau ko ngora au ia o ka penga nga ia ko le nginga me tulanga pena ai le stuna vonga e ko ya lu le skai me ko o le manga vanga kulanga ia ngi foi kai o ke lo la ko la kausil la ko ai ai ko nga ai vonga le ia ka vonga ia o le kulanga a le o le malo si al mafofo ele evangelo foi le vai o kingo ma le sela ia nga sela a ko la ia le ai e ka wa kele kulanga le wa e ta wa I au ngi ka ko Pasifika o le tulanga la le o le ceiling fa kai o le sawa o se avango e mauenga fa solo ya pangi pangi polo yo e speed fo ngan le masang fa ya pangi ya o fa kai nga yo ga kulanga nga la so le fa alo ele no polisi foi vaenga wa ta tu fa so le fitness level le wa ta te va ia la ele no foi le si vaenga come down for ile honesty o tamta alo le I lana por kalamele ke le molonga so nga o ia wala nga ile oso umai fa wo fa ya o nga matulanga fa pena o ana ta pena nga fa alo to ifali kasi le vaenga tau fo ona na una ta tu tamata alo ina ia fa maoni ai le tulanga le wala nga e kala ka ke masange ele le mo o ku ala ngal mo o ku me le maka ma ku ka tu sa le ai mai sa la ia me le World Cup ia le na kai fa ko ko sa ma ku a wongi isma vo fos kamala piki ke mi va pinga sa ia le World Cup yes ya fa lo profile nga World Cup pilar ka sa nga sa mo ya pinga a piar ka ko kala vo fi lo vola winga e ma vo fo le me nga me fa ka wa e ala nga lu fa yo extra nga lu nga fa mo lo ma nga va ma lo wait wa me fa o ngolo ma fa vola winga o ke ka alo mo mansa mo au lo ku ka ki ese un mangi me o ya wa iris ka ko le leo ka le o ki le amigo foi after wa me foi le fa penga ko ngol malai o fa e pa le fa penga Ora ofisiri Toleafoa langa le la wa mara tuai au e fa so le tu langa le me se o le tau te anga le World Cup o te le lopo le to fa ya Aumua a to Vaega Brian le mamre sto te le pol o le Tasi a fa sa au fa sa o pe se la tara la fa tu pe o lo sunga fo ile ka ko kasi la valenga le nga piki sa o mai sa mo sa we le World Cup le e se mai ta ikalapu fo ie le na ma waina ya vano ta aloina ni si o tatu au ai a fa o le o le asa weka wala ngole wa e sa pe kulo fo la fa tu sa ga mo pa me le la me o runga e ke reaching al standard international le from a Samoan kala yeah o anga weka pinga nga se I fa so runga ka ko por kala me fa mo le lo
sa le a kong vi a ko fo i TV ma me ngai ele sa wi ele ngol ka ka mal profile mal ngu mal me sa le la sunga sa nga wa nga sa wel ke mi nga me kala po mota wi fo la lu se a musa makal yang mo me la ngola ko ma muri anga ma si la vai fale lo ki a malako ya nga wa nga sa mo le nga sa wa mai sa mo ai pela sining ya pole fa ke nga ko ngol nga e kusa ia me lo fai fa ia ku i fa fo kulanga me malo o ia nga ngau ke le kulia au sprint lunga le ngai mangiangi ma fai ma me uma malau wa me ke kango e fai alu e pongisa nga la kiki la polo kulia au extras foi e kango e fai fa polonga lo kingo ia o ke me e fai kalonga au fai ngo fia nga fa kingo ngola lenga polonga lo kingo momo e ke train according to kemi ke ka aloi wa iku nga au voi e manga ma marko lengi au ka lo manga o ye hola ko ava pe ke le kolengi la wala ke ka aloi e fa fela nga e perform you know wow mana yele e fai na fa popo au mo anga we personal inga o saulo ngole lisi ma me uma matu atu taimi to tu fa tasi yele la pasia kai mi anga we extra fai au ka penga nga more fitness ia ole tulanga na asiat ia o una to ia te momua ka ko ma fo lo ko ia sa lo ko ngola ia je me sa lo pe fa ko fa nga ko lingi la so kas ia ar kai mi vo nga le ka o le mai sa mo pe fo Toleafoa se ku sa le mai sa mo ma ko ni e mai vo kamala yo ele ku ma inga pawa vo yo mai ka masa le pe se ku la vo nga le ai lo se pe vo nga le fa pe fa kusa ia so la ma so ni ia o so ni ia o le ma kwa le ia o le ia ka nga kai e vai por kala me mo fai ko le ia me le ngai ma ko ia pe umangana so o nga fo ya so ya ngai ma murianga ia ku se ma ke ia ku sa ale ro ku milanga piki o ke sa piki murianga yo ma ko ma ka mo ia ma ko ole ma ko le ni se a wala fo nga ngole o nga vole nga ia ele va pe voila me o piki kai ka nga se ki wala ia le fa pe e shuale ele ma fa ia ma ko va pe voile fa ka kali vo nga le ele ole shua ka ko ia ko ko ele ila ele va pe nga me nga ye o me nga ye ma ko e fa nga umar malo pe kasila so e fa ko fa ka me ko ia alo se foi ngai vai ka ele fa pe voile ia nga se pe nga e fa fsidi ia ka dia ku ngai Faptai au pe no fe to le nga nei por kala me la le no tango au tu wai e lu avion o la sira fia e ke ru sa wa o la e anoa io il tu langa il fa fonga ma wala tu o ula fo nei mala e a wale tato au e fa fonga mai ia o kanga kale le ia mari tanga te fo tu ina lu ia i loa langa o le kaibiringa aka ko e ka ko kala ngo individually ngu mela fo ye pa ia ka kar kai ko ile ngu merfik ia o tatu tala no le fitness ar kama le sam kein le ke le ka ko kala ka ma vi fo ari sa via fa tu o le level na o le comparison na tanga te kaibiringa a tatu tala no numero no o tatu tala no e ka kau fo ila ona lu ia ka ko kama ye we inga ngu melangi I miss in terms of the fitness ka ko malo lo ko pupula a foi mai so fa fsili se finga ngalo ia o tamatuai o man Samoa fa fa ngofia fa penale to te sisila mai lenga yeile tala lena u mai fo fa pe o mo kwa mase se el polo ir ma fo anga mase se el polo ia se ofisiti penga kupungi mase se fa pengi kai mi fo ia o to fa au mo to va ia me se fo io Toleafoa en Aiolupo pe mal ta to maro longa Hello. Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday di mo kwa makiva. Se me kana mo vine kwai. Amo yo kolos fanga mo va kolo tara fanga choy celebrate los fanga o chamisina. Sorry, e fia po. Seri. Anga me kasi los fanga o si pe vie po. Uso, fan yung kokongi me mero fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko welcome to Thomasin. Maro. Pe mo. Talo from Bacha.
Talofa lava Samoa. O le o tau mai I fale o loa le Tasi Market ni usila nei tanto o loa o mea tau lima ese mai Samoa. E pe o fue ma to o launga. Tuinga matano panuava. Ula fala, ula nifo titi furumua whapea manifo oti. Maleano noa yo nisi o mea tau lima ese te whiwhiri mai ai. Mau fo ia tanto tau mafa ese mai Samoa e pe o ia. Ula mawhi. Whapea talo, ulu mawhai. Ise tau o fiatele. Wala au nei lole numero lo o ilunga monisi o whamatalanga. Le Tasi Market, le tali o longa nao. Te bula wati le ua whamiru tau te edeli tū la e ono e le tau tua wha walau Bluwave TV pe set poro club o le tau te ia e weekend sport e le dei fo ia so ko fua mātou mafuta ia ma le talenga ia au mua to o Vaega ia ngā te lea o le prestino tamatuai o le manu Samoa le whionga e whaasina Toleafoa and the Aiolupo mau te malo lo le na whai antula utala sa I foi mai ngop singia le langa no fai tau atu tu singa le ale ta o so fa mai ngo ai no fa alia mai fa pe nei e nisi o fina ngalo I lantou lo I tātou au. Ua e whai ole mawhangawhanga o Iapangi. Kawa malunga ole. Wa bantu ole malai fo I lele kawa lunga. Pi e wha malu vo I lele. Ua whai lama mea wa inga ufisiringia pa u so o poro. O I kiki le ai se kaimi se aru ma se poro e le pa u. Ia ai whapea mele tala ua mase e se e le poro onga o kulanga o le atmosphere ma tūlanga pena. E se whabongi ngari o game e ma se ni porong ko ka roi fo ia bisel malai fo ia weos le kapungi fo dunga matula ka pena e ke mi va pe o ale pa ua ia pangila ko rapo Ava pe ngai le leile malai le misalo ai va vale calo sakanga e wa nga calo va vale voi ma si ele ai wai no kasawa Ya, tonu lava ya ai mo le sila fia foi. Se o ka foi ka ke cute ke la caro e pa usol por. Ka ke ka war ka ma fo ka ka ku si wa la le fia me lo ka ku. Yo so foi la, se ngai polo rapa wo nga ka mo ai rapa enga. Ia. La sila fia ko. Ai fa yo le ma fa nga polo a ka ma ngas ka ma su la va pe o le ma kwa ma se ya. ai pe ore se ki di ki ai ro fala por mo ko sa po fa pengi fa penga ka ke fa nga fo ko ma fa Paule le anga le o ia tu fa foi ma Paule lavi ki le fa ko le anga Paule lavi ore ma se e limo ka ku kama ore mau ye limo o ya pa ia e po fa ko fi ke ya pa ni asa la ko polo o mbau lu o ya ka ko sa Lo que me tona so que le va por pa u Ia, awa ka kalngo ingo polo wa, lo ko kalngo ngi polo. Ia kong viola e fa fo mai mo mai fo ia uso ma ku kuang kalo la. O polo nga ia sola. O man ku vo ia mo ma. E fa nga au ko. Ia. Pe o pa u wila fo. Ke mulo so le pe o le kunga. Ai le ai mangi polo pa u nga mo la so mo wa. Pi. O polo ve ke mingi. Se le o sin feri fo kama polar ko nga pe ka fa pe ko pipi lo kali mai sa lu ma sa marpo ia anga fa kala fa pe ia me murmuri ka fa ia pa fa pe fa ia inga pe le performance ka ko inga ya ele ngi me ka ke alo ia se o mai fa sa nga mai fa me la ko ia fa mai al meu ala ku la wai ele nga mi fa ko inga malo mo ko ma ko nga me fa ka mi me fi ku ele mo sa o kulanga ai pe nga al fam kalanga me uma ia Carlos ia se ma lo fa tai tole fo ma Aumua e moni lava e aka ika fo se langa o isa o vele sidil tai tapua mali e u foi fa pe mo kere yo international level mangi ni tulang ia se a wala vala ta va ai ta te tiro tu e kasi mai se pa u ka dia ma fo al mele ki nganga le se pressure ele o pressure inga ku ngai sisi ai nga onga sisa ku lava kongia ku ai sa pupa u pe ka ngo foi piki ai ko pa u pe la ku foi ku ai ko pa u ai o ke le ara fisiringi o tu ai nga antu la fa pe o le vaenga o te toe fia il tatu fa so ai tatu tele me ese ma tatu tu langa le manu Samoa le Pacific Cup line out le sa e sa noina o ke fai aku o le me pe ko siringo ka fia ka ko au le o vai ko o mau men ka umi Mauang kako kaka umi, mauang kako kama ve kau e kau matching ale size Afrika, kau matching ale size fo ile fiki le au te vai aku fo ile ngi kako line out. Oh, what's the problem here? Ole ale mafuanga.
le timing pere o mafai kasi era wali se vai lu ka fa so mai le va nga amo au ia pe o le tau yo tulanga na ia o te msalo la fo isi na fia na va fo tamata alo ia la to fa le tonu lo ia ia pe ia tau te le tala le we fa pe o la off o le wo ka wi fo mo le lo ko le polo mo ai o le le pe an fa tu mo ia o le ua mo ia na tele messe ia le anga lu ia la o ta pena to tele sta lo ta o ia me se fo le sa uni toi le polo langi ta o tele ia tulanga le malo ai so fina ia manga ia sa le ia manga ia ke ia ka ko au me ia ka ko au isen manga ia ma ia le au kulang le height me mo le weight ia vai le weight to ka ko me va pena ia au pe ngo fe kulam kanga o manga ia u malo ia bola val nga makalonga nga foi nga lu fa ka sei maka pinga la ko mo le awa o fo inga ka alo ma fiki kal kong mai mo kwa ese ka alo ma fiki va songi a mi se vola la fei Samoa kal kong fu ele fai ngo fi ele ku mama inga fo ia wa wasa male ka ko au ia kulang le ko o fiki Samoa me wa o ka alo ngale wo kia ia wo uma e fo va ia songi wa pola fo ke lo ka ko o kala ma fai ki wa o fo ngalo o ia pangiros ka mai au so fai Felix fai ngas ko kilangi voleva foi ku fakas ya awala vol kula pe ngal kala ve le ka ke vai ka ko i ku o me ka ke vai ma me mo pat e ka ko wa fo i kom fai ngal fai a onga ma ngai uso fo ia la ese foi le si la sanga la ku i le vai songi malo fa tai o le fisir muli tau mo fai ngona va tulo le standing le ya me se fo o tulanga o le ta ronga la kapi o le se vaenga i le lua sila li tatu ta longa le weekend nei. Le la ka ku ka ki ia konga ma Japan. Ai focus lava li ta longa. O ani vaenga a tatu le lei ai li tatu ta penanga fai fa le lei. Kau ke malo inga i li ta longa le mafiti. Na so venga lomo. Ya, o le tau tele fa silia, o le tulanga le aula fiti. O le kakamufai e maua le polo te lo taimi. E o le kele le polo, o le si me tulanga tātou tamufai nane ka alo lumu. O ngā fie kele i le speed mo le vave o le wha ngā folo le polo. Ai a wala tau ia. Mano, o le ki la vans ka lamu line out. O isi la me muni mai, ia ka voila o ngā le leile ka ko o ngā malo si kele le sofa ia le midfield le ia sfukolua afikia ka volanga ka penga ia ka ko poi laval ka ko lenga ko lai ka un ka penga ia wa ole ka lungo le wi wo kusa ma o ki anga i la wa uya kilo fa ka ia la kapi le ia nga le ka ko skala mu malai out o isila me e muni mai ai ka mo fai ala e we kilo mai afiki inga ia wongi awale o ka mo e for ki afiki la ko usi mala ko ko sa so pele ka yo e pela le la ule ka o kilo ngale ye si ai ki ngale pola for ko nga ka penga ngala ye ka ko au mar ka alo la ka alo al kulanga nga ka nga alu ka ko ia ko i malosia ko i donga nga lu le skala mu ya afiki put pressure ia mo ko fiki unga ko masangi foi ama ko ai malosia le pu e momu ko afaina ole kulanga ngai la al ka ko au nai le makam ka poi ful ka ia le ko kung ko le ia ai ngai mea nga basics lava pasil polo back up fa yo malo fa tai Aumua Toleafoa o le fisiri lava tasi ala to rephrasing atunga e enough le tatu ta no ngalen ka alo i pe afa or ko nga ka alo le se ta alo me ya pani tatu te counter ngai lo me fiti ia a ole a se vai nga improve vai tatu ina ia ma fai ono tatu maintain le record le wa amatel malo ya makoli foi o ka alo nga pe lo plex la ko ma o e fu o malu World Cup kusala preparation ka longa uma ia pe fe inga pe malo pola la ia kia apla vai o World Cup already uma ma wakava uma me e ka kau ia boxes e tiko me uma o verso foi lá que pegou foi esse foi lá mesmo lá luta ko au ia la ese foi it's totally different team al performance la ia o inga foi lá uma ka ko kalongo leva ia pola la
if wa mai fula inga penga sui mai ngai se improvement mai from the last game le mai apang wa me mo penga ol ka longa usa sa ol kemingi physical ma me I kulanga vole collision le fai ol mo kwai ia patient ka ko au sianga me awol nga vole le you gain a bit lua o lenga sko mena ke pe me sa ngo fai mo o set pieces ka ko line out skala mo me ko policy o le height la ia ka ko kulang ia le lay for defensive pattern ka ko fai awa o le au la vai malo o le au nga le la ko defense wa le va penga le attack mo la defense ai le ia o le singa me I pa ling mo le attack mo defense me nga o le si tulanga le ia uilo boki kilhore ele peang over col face 5 fale ki na fiki la ka nga take ka ko ole si kulanga ole kam faile e a foile o fiki fo ele fi me le hypo ole ko u alunga wingi makua ai put pressure no ka sawa ole ki la nga ia kam fai ka ko e take ka maki le face 5 put him off the game yang nga due rola ide nga ka ko pola for game plan me ka ko ara o kilo ole ko me kilo ola nga test mo le lengo va inka alo ya fiki ale makua esele ko ora ka ko le ola nga fa so ingol ya male control ingol nga backline e ola nga kiki e makua consistent hard fingol kilo la ka ko put pressure ko urpolo lunga pressure kiki ofinga ia fiki ele va pe vola ka miuma pa me fa ngal ka ko vango ai kam fai vole test ele ia fiki hypo ma ko dia foi il kalong al camping pe vi sai so o vai ngol kalong o malai o ko 22 defense por ha foi po lung o ku nga kiki fola fai vai se ku nga kiki ele vai pe vol kiki mama o pa milunga o short kick o chip kick o uma ku nga grabber o me mala o me nga ski se o mai kanga backline ko I mo uma skill I kulanga me pe me nga foi pe kalonga ia ka ko mo fai game plan ia wong I kam fai ia upset ia le ia fik wa sa le mo ia sola pinga ko alu makol fiki lunga le alu fi makala ia ko ko kulanga me o me manga kam fai ia awa pe ka alu kiki mo le first 10 minutes nga vai le wa makalong ka apia ku kole le fo wiki le ia al ke milanga ki nga mo ia le so aklo mal ka ko fo wiki no mai me le vale wa wa me you gotta find space in move you create less space you ka alo space nga mo wale me pit apel me mo wale sko mano faktai ole aso ro fidengalo e ono ye ni fesu ya inga ole au ole manu Samoa fatus tu sai le au le sa ta alo ma ya pani ile au ole a sauni wa le fa ma ina mai ai ole aso lua mai tau fa tamata alo e me se foi fa to fa la inga fioga ya va sa mana ia e ongo ke lese swinga pe ongo kakao ai ina ia tau to fa masani ole ase fingalo o mo o te tonu le o ta longa ne wa le nga o ia le si vai nga ai ngo fo si vai nga kem sano le ka o kilo ka ko faya onga mala na lau ko le fil no la na aule o le wo kapa e pe ka fa nga kara nga kai lo la nge ke o isi si swinga vonga le wala ka o ke for ka longa le mfiki e le va pe vonga le o le aka o kilo e pikile le o le wo kap ya onka ko manga kula ya le malai ka longa ya Aola wau ia vai kim sano ke o ke lese swing ole kako au ka longa le mafiki ai eselo u fia kamane sa ongole ila skonga kamale o talent show le na ole tau mai ni sa koi lo sa linga ia wai kato ole manga ia ke ka lu kamanga around the field o langa defense o langa o foi ke lo polo o ka ka le sa lu ka la fi basketball ke le alu ka mo le lunga le manga ye ole ka ro ka makinga fo le o ki la mo folo ye langa ele kulanga langa o ko inga winga nga ma ko inga ka alunga mga bia Aki misalo ke o ise ke se swinga kai ringe ke o ke le se swinga a pe ke o ko ye si o fala inga fa ya kau ina amasangi kulanga inga ya
Ia wa o ia e fuala wala fai aonga pola me le mga oi. Pe mga onga i kam fai ia fa ma po se combination foi le pola ulen kalo mai pangi o ko kele o langa first string team le pola la. Pule ia ia wa lisi me ka wa kel foi mengi no ka longa ke mingi. O bench. Ia mai as a impact players le ia mai ka manga ko kongu le kaimi ia mai ko vai vele lo pes mai ka manga fa kingi le me pe ia le solo ale me que lo foi el ka wo la o la konga vai fa ia fa ia que lo po isi swinga que le polar fengo e pulea ia va sa polar me la que lo ia fa ia foi onga ua va ver kaimi me e fu i kula mai le ma fenga fa mali uma players ia fa ile me ia su combination wal me mo ia nga la sko nga linkengi o kalong mo le o le kau le rasi ia nga kama foi ma me kau okay lo al verso ngi na sui foi la lo au te rola ante le foi se swinga wala nga mai mo mai foi le to tele me se foi o le faulununga ia e o foi le sui te balanga ile fiunga tuala pensilva ia o pa anga foi le tato proclamero no winga le ate le se fa malo si au ia e to ya fu matangi wa foi le tato fa so la le wo mai mana ia foi te mi le le tato proclame fa so le nei e mati ai mo le anga ia durunga e masela o le anga tu le World Cup ia a murisi te mita tu toi foi mai ni rua fa manu yanga le tatu talonga fiti asi ka kome mai le championship or peleki now so o fa ya inga rua Australia fa manu nga Australia ma fu menu marka ko por kalam ai ora sa rua mai tau ai Eddie Jones ma le feeling o le te o mainga o le ma losi le loto o le German Australia ma fa pe aku criticism ia avatu ne le tu uma tangata e talu ile se o fa unga fa e fa marka maro le ai ele ia se o fa unga o le ma wa alo tal tu now e fa tili me uma le World Cup ai ile lua ka runga le mar fa inga ya Argentina o le se va dinga me so fina ngalo e me se po io ile tulanga Australia ole turanga la ule Australia fa intate le on le tele o tamai e fofu ya na tole mafuta tu fa ya onga le o ya Eddie Jones i pepe o ile mai Eddie Jones ya isi kama kuai pe o kupa ma isi tam onga i loer kamalo e sutaile kalfenga le ya male ko nga game plan na mga afenga kala vai kama fo na ikia adjust le ko nga ikia ne fa ko kamalo asi sila fo ye ya wala ko ya ko ngol ka ko va ile ya ola va ye ya kupa le festival was lowa o le ko kusa pe o asola le va mesa ye mala controlling ol kalong ya ole kasilanga kulanga chakere kele usi au le la yenge ya ka ko kirungena le skonga ile markulanga le yele au ngisila ile speed ole skills ole la folle ol ko nga yo inga le fa ngisila ol kwa mafia kele swinga au Australia masiane ya ika usanga uma ngile develop mai ai ko kele ka komiki o misia pe komiki kile lo le sio desa fe o kele mamla mo ya pe yang fa ku e fu ana va ile manga ol fa ya nga ka lo fe ka wi mani ma ko nga ka alo le manga o ya pe vola le komiki lo pa sami oisi vai ngela mit fiolinga e mo ia le eskamaki kile la e funga ia sika komiki ai kusa foi la ma komiki nga ya ko foi o ka ko ia la ngonga masa uva ai le ole le kusa ma le vai ale fa ya onga ne fit finia ai o ke ka ko foi e fode e confident al kamano la ngia ia nga foi kala manga upola e lo fai ia ka ko va ia ku fole fa al kanga ka la kapiwa ula ko ia o le ko kusas kamale o kupa ka o matutua le o ia matulanga mali la ia wala nga pe o kamara o kupa so le la kai mi me o ten kata ia fa to denga ka o mai lava ma sa vai lava ia Aaron Cruden o le wolet ko wele e o le pele ki ma to hotel ia ale o ka ko o mar speeder kamale mo anga ale lava ia ole ia sa le ia
e pe a me ia wai piki lo fai a pe o posinga me ako o ye piki a players o la fo le me o le manga o ia me pe ka ko ile ka ke vai fo i performance marcano ke lo a fai inga malo plexi o ye le il wall piece ka lo ngale a o ko a perform o world cup fa fiela ka fa ku sanga ngam awai me nga ke ve ko fo i wai eles ka mai fai ai vot fai ai eri chon ia o ka kala record sa o ke minge o lai piki mai le but pe o aim na vale world cup ai o ke le right off inga fo ia skali so you know me ka ke lo e lunga top 6 ia top 8 ia o lunga quarter final semi final ia o lai fo lai ia me ko kia fo i me ar ko inga e fai wai lua me o le ola ma le oki o le me ko kia e fai ia sawa ia pe e pone me kia la kono ku lo marco i pe o me no skali ai o ma fa o ka malo le poco ia fo e fai ia me ai o ke pe on sa on over face que me que o le sio io le me que pe taia o foi o pe taia o pe taia le ia le ka alo le se fa ko foi ia e fu la fai a po la me le manga oi o la ku nga king plan mo foi ia kulanga me mai pe nga ka le o me fai inga lo pi si ka lo mangi ai o ku o le pe final pe malo vo world cup you never know you know o me nga a fu al kemingi e mesa la ko performance ka lo nga kwa le ia ele o tulanga mai vale skulanga me ma lo fa tai ile fa ta pena ina la tu ta lo ka o pele ki le ia yo le fo e confidence ale su ngal fa ya o nga Eddie Jones o la to malo mo le pe work together uma me yo na ia to ta pena ina ma combinations le o ia au mo o la so fega e ka ki kiro se o fa ya ingol pele ki ta lo ngale o la tu nga ya asi ka ko vai foi la le si le vo le la fa nyu si lo yo e se vo la le si ko inga ai ki le la fa nyu si lo ile ka longa le ma o ngai fu foi la wa uia kala foi le fai o o lo kam fai anga ke lo kam mai e ka pu ele e sa o ia ko le fo e o ku le kai me lo woka o mo ko ai mala mala le ka making ile ile ko inga plan le ma al ka malo ya e mo fa la fa mai e di chonso la ko malo mo you hold me ai ki al ko ole e mai e di chonso le woka yo Isa o lea, si le fia fo ni vai ka wele nga ka longa o kingo o ka longa o mafaufa. E play mai fo ka malo o mil mafaufa. E vele media linga fai after match fo linga fai ka ma vole ni ton, e smart as le kala vole linga fai o me va pe ka fai mai fo ka sia ia. A ungi ka longa ka le anga ka alo na. E ko nya me va penga. O mafaufa nga ka ilo la lo fa fo e ri langa au ni no me va pe o me ko kia pa comes a World Cup, it's a different story. Yeah, wala ko sa no ka le na fa la wilo le sugar fa ya nga Eddie Jones. O ne ya o le tournaments le o build up. Ai o le level o World Cup. E se fo ila le level le. So lo no inga mo ni le sa lo sa no. Ai le fanta to right off in Australia. Yet now a little bit touch base here South Africa, Argentina. O le ase lo mai tau in James o le kingo. Male au le Afrika so le mafainga nga ise kai mo so ka ko vai ku ngo ka ya pangi mai ki ngora au Afrika ri au o le si tulanga fole le wa ye le vala male se o le o ngo look fu la vai I ka longa ngi just ngi Australia New Zealand Afrika ma Argentina fole o nga kalkaloi wale ko ye Afrika ma Argentina ko ngol super rugby le la ngo makwai ma ngai ke le afu le karkar ye le la ko vai fonga le se o le levo la ma no sia la Afrika la ma no sia la Afrika per ka lo le ma New Zealand ka ko ya ko e comeback ka au le ai ma no sia la Afrika ya o la foi nga Argentina ka ke le lo ye e o la foi e le fai o fa vai au le Argentina fi nga o ya la ko le foi sa mai fu ka lo ma la o la ka ko New Zealand e le fa pe foi a me ya malo lo wolopi yo nga malo le yo nama tua lo bolunga le malo le Afrika la o le wallapis ya be se le au le Argentina nga malo nama tua ma e le fengo fi foi ka lo Afrika ma Argentina ya malo fa tai ai tau tele yo ese la Afrika ko pe ki manu la ngoi sita to ingo ta lo ngai la to yo le NRL male FIFA le fa ka solo le timi le ta to fa ingo va so de Argentina ma Afrika au mo la so finga malo Afrika mana ya
Aiolupo. E malo Argentine. Iyo e maga la au avea o malau fali o le tano mane. Iyo le la au avea malau fali. Tato atu ia New Zealand ma Australia la wor mo ile fionga ya Toleafoa. Ia malo ia New Zealand. Malo New Zealand. Aumua. Ia langa walu ia. Ia o New Zealand ia langa walu le ia ka ko la walu ia Australia. Ia wai fa ia pese voi le o lo kingo i o au lo fakui. Ia tato me la ia le Pacifica Cup. O ai o le amanu malo le talo nga tonga mai ampani. Aumua. O je ngai malo ia pan. Nice. Toleafoa. Malo konga. Ia ko mai ka le me arma ko le peki ngale vai le la fa lo falia o i no la ngai o songia. Se fio me foi la pepe da matu fa songia foi la ele. Foi la sa pangi mo ko ai fa. Ia pani ia malo tonga. Ia au le manu Samoa ia maletato male au la ule fese peki ka ngale. Malo ka ko mong Samoa. No Samoa la wai. Ave umar matu toru mo manu Samoa. Ai manu ia le tapu inga Samoa abe se vola foi pasio tato. Se tu mai no tato standing la le wa ia ina wa mai ai le talo nga Samoa mai pani. O le fatu langa la le uta o mai ai ia tato au le IRP le temile nei talo ko ia Orlando Meratasi ai lani. Numero lua falani, numero tolu ni usila. Pa South Africa, 5 Skotilani, ono ene langi, 7 Argentina, 8 Australia, 9 Wales. Me I mai ka kou se furu. Kusa sa tātou I lalo li se furu. Ai ole tātou malo le whainga ia Japan. Pa ua I loa Japan I lalo. Ai tātou me I runga. Ele se furu. Georgia ele se furu maritasi. Ia Japan ele se furu male lua Fiji. Ia mawhaasolo tua ia Italia. Ia ai ta oto mai tonga le numero suma 5. So as of yesterday le ranking le. Ia. Ia lo roinga to ia ini si fisui inga. Pe amai ai fo ia le. Ia fatai lo ka kome beri le se fu. Manga ia. Le uta to lunga. Ele ia se fisui inga wi le manu malo yo fiti ya tonga. Ele ila fa se fisui inga. Ile tulanga le fa tulanga ga. Au. Now Ia se sa mo yo whainga ranking yo I peka ngio ngai mea. I ko ve ke ho ia. I se fai popo yo ka ngo ko so mer me. Lai malanga mana tu ko I au mo ma. Toleafoa. La ka ko lenga champing. Champing ka sanga le. Renta ko champing ko. La sa le. Io a fai vela se pura uria po se si for urio o kuilang I no ni. Ia la. Ia ai malo la. Tato be ia tu o fai lingi rua o ka murmurika ia li ta ronga le FIFA le fai ngi tama ita ia li. Ia la sa soka o lau sunga lau fioga Europa sa e soka ka soka. O tau mo se rua update li le mai se maku FIFA tama ita ile e host lua I Australia New Zealand. Ma ia linga mai malo ka ko ia ai ka longo momo. Ia ni soi menga inga ia Afrika king Samoa ka aloi me va pena. Ia me ka o malo o New Zealand o se au momo le malo in ka longo World Cup I kam kengi. Is ka longo pe momo o me ia ka langa le nga mai ngo ma ka lo. I se vole soka la ko ia la fainga la ko fanga yo inga me va pena male. Ia me ka ua ke pe ka afaka ngo ngi fa ia o nga ma kenga alo. Ka ua ia mele ole home advantage I the crowd. Ole moral pustanga I ke ngi kingaringa nga ka wa. Ia kalusia ia ko ia mol me ngala pe pak versiongi. You know ke le ole ka ua nga advantage ka ko home advantage ka ko. Toleafoa au ka ko ia ile sok. Olo fa fisi wana ngale ke ro se mo fa sa ngale to fa Aumua. Alanga ole o ke ma usa e ta alu soka pe o lau game le lau ta longa le mai so in terms of fitness and training required. Ole soka male la kapi. Ole feo ka ronga ngi e pe o ma for fitness ma tu ka vai for soka re mo e game mo le ke mo e Ia wala ka pia compilation
o le speed e ke le foi o le strength fa ia malu silo king ia lo soka o le kwa fita kanga sorry ia vai foi ka mo e mai ai mal ka lo ngo ia mo ira le ka ia male e fa ngaski e polo ai o le me ka le manga o le kwa fita kanga ka so ia se foi la kolenga la ko ia va pera e sa le fit nga lo soka fe ka i mal fitu la ka pi ia wa ka ko ka ia lo nga limami nga pe limami e lima ka ia la ka pi so ka le lava e fa ka mo e foi la so ka mala ka pi nga uma e lo ngo ese uma ia ko le nginga o ka lo ese pe lo fusu me va penga lo kula ngai Aumua e wa ngai sa foi or kara pusa mo e la wo lunga soka ya kau sangi milion ngai kai minga au ke mang au ke fia ale tulanga le we a fa fsile na le soka le waru ne le World Cup ya tamaita e serta World Cup longa ni ma tu i den park ya a me se la van mele sa tu por vai a sola i utala fe unga le leila va le tulai mai ya u ma lolo ma la u ta to ni sila ya sa ma ka le le ya ya au wa ko kua manga ia la vale o le malo ni fila ta o tele ya me se foi au len ka alu male au le kenga ka ko ka sile chopile le la langi ele foi mo lunga le rank la e kongole il fa so longo au la la se tau yo le si me o titilo to ia na nei foi le i tu langa le e se le mana e foi fai longa le ta alu tin e mo lunga kele le la fa o le kupele ka lo ya nga ka o le ho ko kongi fo ia kenga ka alo ka I fast food wa fele ile se ta wo ya au ko yo kilo fo le nge ile kele o kenga ia le ia o ka 4 million al soka ile la kele o kenga amerika ia top ile kupele mo le la langia pe 20 million a ne ya e pe tu langa na le foi te vai foi le foi fi na foi le soka foi le la langi foi le Taiwan tu sama mata alo pe la kalaka fo se ta le fi na ia fa popo la ma fi na o ta to ni Pacifica mo na ta tu ta ele ila fa ko fa ko ka la kau ka le kia wa ingi kou kai langa le ko pa yok ngila ola e fai atu no nei ina ia mau lunga ma ya ola fo ele nga ka ola e mongu ye ka ala fo e ka o le ngola ku tu la pena e ta wa te le ngi mo e mo kwa ka wa ia va fe o kupea ia lo pule fe me money is not everything ole ka o la ngi o kupe em ko kala pe pelo pa fe ya ko I chi lo kupe ala ku o I le ko se lo langa le ke pa so songi ke le ku langa I fa nga yo ngai me lo langi me fa kingo lo langi lo ka ko ye mai ta ua la fo I tu langa o fa langa mai ma ta longa le nga o le luma na I le o le si o le luma nga ile nga ma fuanga le manga o le si ka mai ki po le skinki ke mai langa penkala o nga kele au sia le tu langa sale o langa pengi kala o longa malusi e fa o nga I ta longa ai mai la umanga ua ko I ma ia tu ai ringe la vai le o la ua lunga I kulanga o ta longa ma tu langa va pen ia o ngale ka ule o la ua fa mo o le pe ia me uma ele fa pe fo ia wa sa o educational kinga al manguia ia va fela pe va pe le wa na ia ese se uma kalinga mai le ko kanga ola la me e fa me ki o e ki le ye mai lo o el potential o mo menga pe solo ava ngona e alu ave menga mo ia le na malo ona ole tatou taimi o le tulanga le na atu na tu kweki la vai luma ia I ungo ta longa o le round mo le o le FIFA World Cup ta mai tai le la tu na tu lunga ta longa mo kala malaya ia ni usila manu malo ia ni usila ile ta longa male au Norway ia la utu sila mai lunga na le ungo ta to ta longa ia e te kilo e lava o po fele au ngai ke langolango inga
Ia, ma sisila le ungo talonga le nana fa ta tia toi lumo tanto screen de le fu taimi o le fia kata foi le talonga le NRL. O ile ka ko awori fanto fo dunga tanto fa ko mole pa fa pe na really le result to tanto NRL. Awla se awre ke ro ka murmuri ngai kai meli NRL. Ya ole ia wala tau iero ia se au holia a pe tau turi mata ia le au le tatu New Zealand Warriors ole ono lo ia fote le almo a fana fo i tatu Pasifika i New Zealand ia au mane tele tula mai ole alo tatu au le New Zealand Warriors tulanga le ia ne tau sanga malo le Warriors yo ka ko mai alu le long ngol ka ko manga ia kula i mengi ka usanga me man e ko foi ko la ko ngol soka o le coach le au New Zealand le pia sa mai Europa o me falanga ve swing o ka alo kengi boy no el kengi ka alo la ulian ka alo mane au sa ave mo kwa suya o ka wala nga me ki le o le o ngame malo fa tai o le o kile tele no tapo tele le Warriors o ke fia ia e ona o wa ia pi o Australia nga foi lo la le ola wa ia le NRL ole au le ma to i Queensland le Broncos ia ai pe walu o fia ke ringa ka meki Samoa nga Amerika ko to Samoa le pi ke le au le Panthers la na wo pe wo i fa ya la uta po isi au le ia o ia pale Warriors lo i fa po to i fu le no lo le au tatu de ia o le almana i foi wa mole fa manatu ia por silinta o le au sia le Queensland Red le tol le ane toi fa sa o le Blues le ia ngai ka ko so me oi se sa o eri o le alanga fa ko fa manga ku mai le ia alanga le e peki ani usa foi langa ile mfendo ko sia ole me o to purito au ka lo le ka ko peki ka lo mo le ka ko peki nga malo ko mo le so ka mo le sko ka fa uma ai ke lona lo fa ngonga ngai ai wa makua nga oi male ro le au pi man tona ka no lu le nga malanga nga malo na fa to pokora go tano malanga no ko kongi ro mar pase se us ya la sama ya ka me nga lo mo mo ka kai o ka longa ka ko peki ai ka kile ka mo ni me o ka longa ka yo tatu ya no ya ai wa nga ba nga yo le me ya ko ya ge yo le nga le Blues vari nga ko le yo ala sama fa nga to sino tia umo ala sama fa ko drop ali se mo di en ka no ko nga foi o swing ya ya la lo fa ya ngor ku nga ka nga ya la wa ya ai ki o mai tu la ai Toleafoa e ma ko le me fa pe ka luoro mo kali hang fo ide fo ine fa pe ka wa fa uma le la kali lo fa ia va ku ia o green nga va ku nga ka si ke sa wa me e wa me o la ko ki ka mai ka lo nga pe ka i ke se la wa fer ka lo nga ka ya ro po fa pe ya ai ro buana ngo ke vai ku ngai mo ko mai ro ko fila ko kala le ro penga uma ka kala ngoi ku or sin mo ko va pe mo ko ar me ku na yo le manga ia le mea ole uma ko ya sei ka puro la ka so na ko ia la ka ngo ia slade fa ko lu mai lor me male fa la ele tu la le ya ai e u yo le ia koe kau whai mai ali au mua kau sang fōri ma lua au marau pepe la ngor ma au nga ma Toleafoa o Queensland la langa o pe koe ia uia ile ia au yo lea e ke karikongu e come back le au Queensland New South Wales kau sang fō ia o lea la kolu a ile iyo ia ma o kere fō ile ma kere whai mea ngar kai lua kai kasi la kala kuia kali kasi ngawa wa kali kasi ngawa kau fa ia ma ia me o ifa ke ya le ka ko ke o la fa fo se ilo kali kasi nga wa fa kai o ve sleda abis me o kamanga ili manga ia uso ili manga ia ile io dei kulanga me ia okay ya only ai ke lo ala Toleafoa o ke lo ngana ma fo anga ngalo fa sleda ia na ngole vai me yo le Blue TV ai
O inga nga fa me harofa mai. O nga fa pia. Ia na ngai me e mo nga na. Andy, Olan. Ia Kiro kala fica pelo on ni blue background, blue TV. Ia ole kamu so de red TV. Kamu no Pawan na siaka Aumua kali nga kasi wa ba. Kali tapai kasi wa ba. Ia ole asilo mako ai le la ku kari o le fo mo ki me mo ke fia oi man to. Tuli bacha i mai le proclame o aso fu te tasi. Bea ona faa mapu e tufo. Ia wale akoa mai wale o ile fionga ngaftas. Ia orang onai fata o tulia le fala ilona la e langi te tau man langi manu. Ia kapo ia le. Ole a ole kia le akale langa i loa inga kangi. Iyo. Ia ai olo tata pua i mai Maota mo le tolo faa ngol por kalame le vanga le fia fi lau fionga ngaftasi fui mono. Anai matena nai me se foi o falitua plata i vau Sahara. Ia o le whaasifonga nei o le vaiaso le nei lo la e tu fatas. Ia ma le tautonga. Ia ai mana tātou tito e mafuta. Ia i le aso ngafua o loloma. Ia ma le whaaunga kwa lea. Ia e mauke akua ia se ia mai ale World Cup. Ia awa le tātou porokarami fau ia fia aso ngafua te itas. Ia se i whaima kofi ngaunga ma kama makukuangi. Ia e tu sai fo ta longa ia e pona o tu sisi ra mailanga nga faile maku peki ai le ko le fo kwa maku ko fo ima ia le lau te fa manu ia ele a ves kasi e a ves si o ka usa ursi o ka usi o mea si we kula fongo so ale kula fongo fo a lu wasa ia lau vionga Toleafoa oi la amata ia au mua ona tawalunga le ele prestine o tamatuai sa lua fa malo si au ka ko man Samoa au ai fa ka nge me umai por kalami ia o se fa manu yanga fo wa to ata tu po mau popo mai fo va so fo inga ua mai ai le ta longa le weekend ai la fo tu ete wa fo se fa manu yanga ya aftai asiata ya veriel nei tu nai matose fa manu le o fionga fa ya nga va sa mana ya me se foi le lau ava ya me se foi ya lu fa na o Samoa le a lau tongia lau feeding ya wa le fa mo mo le ta longa lo alo toi le fa un va so nei ya manu tele ya le la o to fa ta maswali ya o to mamana alo yo faiva ya wa ta po inga ta to ya me foi o ni la tu se mo fo lau ya ma e na tato fonu ia taula vaona manuia ia tato talonga ia manuia tele mawan malo se tinon ma fau ia sisilia nganga wa mese tapo inga Samoa o le situlanga siata ia lewa umatu le fa munianga le e vatu fafta tele le au sisi ia tato tu esa i ia boli atu le fa malo man fafta ile fionga fa yaonga ia mese ia tu pepe wowo ya male alum fana o Samoa malo tau le fo ua tau la o fa mo ya ua si fo ia le tato tunu ya i la o to sa amala o to alu favor ya ina tunu sa to ya ile talongo si malo fa favor malo fo i mole tau veino tato tunu mo ko la tai ia lau vionga i le Pristine o le asocio tamatuai o le manu Samoa Toleafoa ane te lea Andy Aiolupo. Ia, tau lunga i sau whapuruianga. Ia nei, o ngau sau ngoa o mua. Ia, wha momua ko i her whafte kerem, wha malo ia tu au pepe ma lau sisi. I le kau mawhainga ma le, so e malo. Ia wa lalolang. I ne whaingo fie. Ia e on mea ngai le loko ia le wai uman manguia sa ka kalo foi mo ku yakul mo panga Samoa ma ka ko umala ia le wai uman manguia ia kam fainga foi halom fana ma lol fai on faiva a lol le loko ngu ma loko ku ia ma vasa mal man Samoa ia ona fo ko fa fonga mai ia kala ia e kalngo aku ma vaku foi fa fo kwanga ia kan ko ngwa po fa fonga mai foi mi sila mai e kau ke malo ma ke lo ke ko ke il ka longa verso nei mai kau ko nga ke ko ia lo fai ku il ka ko malai ma il ka ko ka lo
waka ko pola lava me ngi vai ke modern technology nga me ya fo ia me ya sola o ngi sol mo fo la sola mal me ala ko ke makama a mi sela ku ka po inga ya makal ko la ko ave ye me ko mangia ko fa moi mangia lo ko kele lo ko kele me ya waka ngu me ma fisiria le ko me ka ngu mangia ya mi sela ka po inga ka ko Malo va dai tele lo va se lua. Ia ele to tausula le falo I awa fo I le lua tautua mo le balu te le atu ia o ta mali I wailonga. Ia I falanga mai o le talonga la ka pi. Ia na tu mati e ma o lo o tu mati e la fa Samoa I la tu ave nga fua. Ia tu sai fo I o fa marianga o le ua. To to le nei vanga o le fiafi. Ia tlenga Aumua to o vaenga fa pe fo I le fionga. Le faasina fionga le Toleafoa endi Aiolupo ia awasi o tantou au mi se fo le tunu umana tapu inga ia la fionga le fa o fa ururu va sa mandaia ma o so atau ia ai mi se fo ia tai malanga manager sunga sua ia fionga tuala so tai malanga ma o to uma ai mi se tamata alo malava tantou au ia ole makuo la unga na fa le matou conference le na ia nei le sosa ale doctor le ana la unga I fu le ole o fionga le tua Cavenda na ia tala ina ai le taua ole vaenga fu le ronga nga mose ai wa ku alonga mahulu si ilungo la kodima ole taimi ana tau vai ai lima ko fa inga isala elu ole taimi anga malorosi e lunga ko malo le au kau isala elu bingo le famutalanga o le la ai yuli uma Samoa si I o to au o to mamana Vaega masani le to malo fle to fe po lo na jali o le jongi po liuli lotino po ngi sa lotino ya wana I loa iwe ai mala wala matafi toto ia awale tapo inga fo ia Samoa ia mo fo edit ka ku ka po inga amo mo la tatu to fe ila so fo ves fo mangaro sera mangau le to mari la fo ngava tele matua le tu ia te o Samoa le atu pele au nanga lea le tātou Bluwave TV be se fo yo le tātou tau te iae weekend sport le rei vanga le fiafi ia fa wo le unanga masani talo toto le so tau ai mo le fiafi ia to ona le siata fa pele to fa ia umua le fionga ia Toleafoa ma to fa tu le taimi soifua mai manuia soifua Samoa